Alo gagayam kapadasan ni Kabsat Erning saan naapod na nagan ti may drama di ti manang biyanang a drama na imbag nga orasyo. Ngabsakbay ti amin makablawa mampay da Kasibu Girl di tabua Kasibu Nueva Vizcaya Benji Laluan kan Laluan family di Tabulangaw Pangasinan kan naragsa ka pa nagdangdangag dita North Cotabato, da Mama Mila Dispo, Dodong Armela, Jaris McRaven, Lovely Joy Javarata Jeng, ken Papangko Juning from Mayan Javarata Dispo. Kastimanti ko na ni Kabsat Erning. Dear manang biyanang, imbakbaket kanin laklakay mi kanibaket ko tinagababang iti balay tawan bukod mi apagtaangan. Manipod nagdan na kami ti asawak, aging gana dan kami ti anak, kan aging gana ki asawan dagiti anak mi agab-abang kami latta. Banag apaglidlidayan mi tadi kamet lamaadaanan iti bukod mi abalay. Rugyak man nga ruod ti agsalaysay. Erneng, agsingsingir jay landlady iti abang. Ay tamot a landlady, singir a singir. Kunamot lan itarayan mo ti abang di ti balay na. Kat kasapulan na mo't siguro Taday to'y mula ti pangalalaan na iti pagbiag na. Uray ko ba no napintas ti balay na? Saan magta nagalas? Ay di ka man nagkasta-kasta. Pag nanaudam, uyawam. Imbes nga agyaman ka, taadda na laka apagabangan dito. Uray kastoy laang day to'y abalay, nalakamot ti abang. Natibkerkit di day to'y abalay. Tababasit pa'y ladagiti anak ta ide, kat dito yun tinagabangan tayo. Ala, in kangarod alaanan ti belt bag ka, taalam ijay ti bayad ti abang. Ay, kaano nga tamot amaadaan ta iti bukod ta abalay. Ay na, di mon arapaapon day tabakay, ta saan ta mo tabak nang. Manumot lat matmat gadan ta iti panaglaklako tangay. Umdas la amay gatang iti lamutin ta. Wan nga road. Ay, kastoy tanga talatan iti agnanayawn. Agab-abang tanga talatan aginggat inggana. Ay, kisawan mabalinta awan mat kwartata. Sana balay, adan babalay dagiti duwang anak ta. Wan matkit di Uray awan balay ta. Basta adda balay dagiti anak ta. Ay ayabanda tamukit di nga agnauden ije babalay da. Nga mabainak mo't kadagiti manugang ta. Jak mo't lakayat. Ta saan ta makagunay anaimbag no makikabkabalay ta. Limitadaw ti garaw no kasta. Iso nga no santan ti agabang. Uray ta kabalan ta mo't abayadan ti abang ta ditaw. Pare Erning, papanam. Ay, naggapo aki jay talipapa paray. Nay, sa bali man talugan maun pari patay. Agsusukat mo tilugan maun. Umay ka lumuganan, tay tulog ka rin di balayaw. Alaman nga ron paray. Sa bali man matilugan maun. Na-upgrade mo't manay. Kagangay na paray. Talagang agsuswerte kay ti panag-ahintay mitilutay. Ano man siguro tinilako mo na niya? Medyo pare. Ang mga ang laki di amom abayer. Iti house and lot. Talo ti palpalako na kanya house and lot. Ay, awan matamok abayar paray. Agbiro kay ti bayer, tanda porsyentong no kwa. Ay, nada mabiro ka paray. Kumusta kayong dito nanang, tatang? Bayat lata anak kaw. Nakaumay ka mo, tanak ka. Ayan di asawa mo saan mo matakadwa? Nagdiretso iti trabaho na nanang. Agdardaras ngamin. Indagas nakla dito tawan trabaho kita. Iso analagip kayo apasyaran. Adagayam insangput ko amasidaken groceries. Apag isaw, di kam nakapalingkay anak kaw. Daytan ti sidan tayo no madamdama. Kas kay lapimpiman dito Umay kay agnaad ngaminan ijay balay. Ay nasanay. Ta inayaw ta ayaban niyaw no kayat na. Tanusyak, manjak. Dituya kaon. Manjak mo't
Dito'y kamin iti amayaw. Komportable kami mo dito'y. Kan nairwam kamin dito'y. Tasipod kakaskasar mi iti amayaw. Dito'y yung tinagbalayan mi. Ngam kayat mi kumamot nga agnaid kayo iti napintas mo't basit apag naidan, Di na kami pakadanagan dito, yan akaw. Ayos kami laang iti inayo dito, Naragsak kami dito'y, anak ko. Ay na, oray siyak manang Nilda. Kanayon kumot nga ayabandana ng kantatang iji balay. Ta ijayan ti pagnaadanda ngam di damat kayat. Mabainda siguro kadagiti manugang da, Roda. Un nga ta, ngam kaasi nga rod dagiti dadakkel ta. Agab-abang dalat ta. Lumabalin, jak kayat nga agnanayon ti panagab-abang da, takaasi da. Adda kumamot bukod da balay, uray basit na, Un nga rod, Aywan, kumustan kay apa-aplayan para abroad manang? Naipagnak amin ng apapeles ko, urayek la ti awag ti agency kanya. Ne, manang numaka-abroad ka ala anak to Kaya't kumutag abroad. Di ka madanagan natin ko. Sapay ko mga rod ta makapanakon. Naka-abroad ang tikabsat ko lakay. Agaplayak mo ten, takayat kumutimanggad ijaban lasiw taaw. Saan na masapol bakit? Adamat trabaho. Saan tamat nga grigrigat? Magatang tamat latati kayat taakanan. Tinapatag saan tangag bisin. Basta. Kaya't ko ti makitinulong kan kalakay. Isa pa nga asim tapalubusan nak. Uray duwawan upat la atawan. Agawid ak tumot laang apaman ang makaurnungak. Awan pailat anak ta, agabrod kan. Mangbukal tanto nagfurgud akon. Alan, palubusan na kung lakay. Ala, sikat makamoro da. Basta agan anad ka akanayon iti pagilya na papanam, ha? Naimbag ka pa'y paray. Adan bukod mo abalay. Ay, inot, anay patakder ko ti balay ko, pare. Nabayag mo't santo nalpas. Ada kumamot balay may. Makapaapal ka paray. Sikamot, kadno di abroad lagi jayan nak mo. Sikakit di ati makapaapal. Taad anak mo amang tulong ka na kayo. Ay na, saan kami amang namnama ka ng iti anak may? Ta adan bukod da pamilya. Mang tindalay ti saggabasit nga allowance mi Angam ti pamilya da, ti pangpangruna da. Narigat mo't puwersaan mi ida paray. Sa bagay mo't kadiya. Isuro nakmamayt nga agahintay kasken ka paray. Iso nga ro da kunak ngagsapol kay ti bayer, tay bagam kanyak. No makasapol ka, adamat porsyentom. Ti problema nga rod katawan mo't na mo kabayar. Ada pa'y dua a house and latalakok. Nalakon jay maysa. Ada pa'y dua ngay palpalako da kanyak. Sige. Ta tumulong at nagbiro kiti bayar paray. Isupay ti porsyentok mo't Gumatang kay ti house and lot, Mari Esperanza. Anya? Si Kaki Dimot. Pangala ako may tigatang ko. Awan to pa'y pagload ko. Day tantulak house in latan. Ay ka silent millionaire kan samad ka daw. Palso day tadamag. No adam mo mabayar, ibagam kanyak, Maray. Apay, kasano nga aglako ka iti house in lot, katawa balay mo nga ilakaw mo. Agab-abang kayo laang mag. Aday palpala ako na kanyak. No adam mo mabayar, ibagam kanya kalya. Adam mo porsintaw. Mala, ibagak tulatan no adamaw. Ahente ka magaya man parirneng. Makiaahinti ak lang, Maray. Sige, labasan kan.
Tadapay papanak. Papanamngay. Inak agbiraw kiti bayar. Papanam Erneng, nakasukat ka mag. Mapan kamay kan ni pari patay iti ayan tilako na hausan lat. Mapan bikitaan kan picturean may. Tapno adamat may pakitak ano kasjay nga agdamag. Kat di na kun umay tulungan ije palingking aglakaw. Sika pay laeng taglakaw tanay bisi akpay. Ipamaysak man tagbiro kiti bayar. Bareng bumaknangak may. Narigat samot ti kasta trabaho. Narigat ti agbirok iti bayar. Nalaka no ipamaysam. Agbiro kakit di mo't abakay. Agdamag-damag ka kadagiti amaw. Wan ano adda? Dahito gayam ti maysa. Apay ngayon alaklaka dahito ahawsan lat. Kat daktak kilmat ngam di imun akinita taparay. Bas-basit dahil dyan ngam nangingina. Wan tanapintas ti lokasyon na. Saan amalaylayos? No kasta, malaylayos dahito abalay. Wan, ngam tagtagare. Di mo ibagbagay ti bayer amalaylayos da ito'y. Saan alaka na ito'y tawan mayat na manggatang. Nalaing mat ngamin dagiti bayer no kwa. Magda kanagiti tattao wano karuba tila ko abalay. Damaganda no malaylayos wano saan. Ay, sayang na ito'y malaylayos gayam. Way, kas makita may awan babalay dito'y manmano. Tawan mayat ngagbalay dito'y pare. Nailawaan sala na patakder na ito'y. Tadi na mo amalay layos dito'y. Sayang nga ron Ang mag-asam man, nalaka ti presyo na. Wan tay barbargindan. Nabayagan nalako na ito'y. Awan manggat gatang pare. Da ito'y lang ti pimaot may palpalako na kanyak. Kaya, Dagitila sana makamo amalay layos dito iti makagatang. Basta awan mang ibagbaga. ewan Ang amnungay agdamag da ka iti karuba ditaw. Ket awan mabalin ano agdamagda. Talaga kasta. Kasi mat nga raw ti makagatang no bilang laeng. Ay ket, problema na matdaytan Di napatag. Ada porsinto ta pare. Ay, sa bagay mat ka di aparay. Anyat plano manang, agrenew ka kadi pa iti kontratam diti abroad? Wan Roda, oray may sapay a kontrata. Sa akto agawid dun. Ay, oray siyak nga rod. Kastamat ti planok manang. Pagur-urnungan. Wan nga Rod. Kurang pa'y ti urnong ta sorpresa ta para kadagiti dadakkel ta, Roda. Ay, wan nga rod Karaman da nanang kantatang idirason no ape ang nagabrodak. Uray siyang ading. Iso ang nagpursigiak ang nagabrod. Takababain mo't iti asawak. No dumawdawat akan kwa na iti para kadananang kantatang. Wan may mayat mo't laeng no bukod ta apagbanugan ti itulong ta kadagiti dadakkel ta. Basta agdinulong ta. Pag nayunan tanto ti daduma nga urnong ta. Tapno maipaay ta ti sorpresa ta kadagiti dadakkel ta. Wan manang. Hello, Nilda. Kumusta kayo? Naimbag man, ta nakaawag ka, nakaw. Nasaya at matlata atatang. Di kampay makaawid. Mama minsan to ti panagawid mi. Inton ag for good kaming kiniroda. Ay, katuan anak kaw. Aywan, di mo't ada kumpare yung ahente iti house and lot. Nasa ungamin ni nanang idikat. Awan, ni kumparik apatay. Hapay ay anak kaw. Ay, kwa. Ada ngamin agpapabirok agayom ko iti house and lot. Amangan no adala ko tay kumpare yung. Ay, ada.
ibagaktukin ko na. Ala nga rod, napipya siguro no jay kumpare yung tasig sigurado. Tay kano nalakalaang tay kabailan ti budget ti gayam ko. Wait, saan unay anangin na jilakot ti kumpare? Basta kitaan nyo tay mayat atatang, takababain mo't ijay gayam ko ngagpapabiro. Wait, sige, kasaritak to di kumpare, kanak kao. Ay, sayang. Nalako mo tay may sa a house and lot, pare. Aya, anyat na bati ngay pare. Jay malaylayos, pare. Aya, Isun aday jay ti ilakol ta. Basta di tay bagbaga a malaylayos. sa bagay, gayim mo't lat ti anak ko jay gumatang. Awan mo't ditaw, saan datamot ngam amaw. Kan damat iti abroad. Di namat makita no bilang laang. Wait, isa di mo ibagbaga, pare, tapno makakwartata. Ay, sapay ko mga raw ta, makalako ta. Asigay, taurayak man ang tiawag jay anak kao. Ibagak nga dapay may sa house and lot. Agbiro kayo iti sabali saan ajay malaylayos, takababain mo't ijay gayam ti anak ta. Ay, nasaan ay. Narigat yung sapol iti may lakaw. Ilakaw mi pa hindi nabatay, tayo supay ti mapursinto may. Apay, di ka makonsensya. Gayam pa'y mo't ngarod ti anak ta jay bayer. Narigat ti mailawan. Kasla pa nagsaur mo't laang ti kasta. Tadiyo ibaga ti agpaisaw. Kasano nga ron na makalako ka no ibagam amalaylayos. Iso nga rod, ajay kumparim tinagdamaganda, tadda pa nagtalagda. Agtala ka man. Imbes na makalako kamay. Kontrabida kamay. Saan mo ta basta malayos dahil no awan to daw. Sa laag layos mo no panagtuto daw. Uray pa'y, anyalat ko na undan ngay, numailaw anda. Isa pula nyo laangan iti sabali agatangan da. Ay na, kaanon to pa'y ngay. Narigat tiyag sapol kung naklangarudan. Naijaya, hindi ila ko may. O anya, nakasarita mo nila kay mo, Roda. Imbagam tinagsaritaan ta. Uwin manang. Kat, imanugot. Uwin manang. Iso ka nun ti makaam mo iti amin. Sige nga, Rod. Basta bilin ng mga awan pangibagbagaan na. Pagparangin tayo lat na agayim ko ti gumatang iti house and lot. Tapno masorpresa danaan ng kantatang. Uwin nga ron. Imbagak day takin ko na manang. Naimbagkin nila kay mo ta saan unay abisi. Ni ngamin lakay ko, super busy iti trabaho na. Taamumot nga iso ti manager iti kumpanya nga ayan na. Uwin manang. Maawatan matkid din nila kay ko dayta. Ay na, kamaudyanan na. Maipaayan tamot laangan iti bukod abalay dagiti dadakkel ka. Uwin nga ron. Ay na, matungpalan tinabayagan ngay nararapaap ta manang. Uwan ading, sigurado ang maragsakan danaan ang kantatang iti daytoy. Siyak ti binilin ni ipag amang kita iti balay kan lo ti alako yu tatang. Adayo kanong amin dito iti lugar ti gayam ni ipag nilda abayar. Isa siyak ti binilin da amang kita kan mangbayad iti balay kan lote. Apay masapula kita Wana, ta binilin dakket nga ron tatang. Saan na masapol? Ipakita mlatan ti ladawan. Ada kanyak ti ladawan. May mayat no makita kiti personal tatang. Anya? Sige. Mapantay nga raw. Ta awagak ni kumparay. Adda nagdamagak akaruba ti lako abalay kan lotay tatang. Malaylayos mo't gayam ditoy. Kanayon da kanong ag-evacuate tunggal ag bagyo. Patpatsem na kita. Kung kunadalaan, tadi da kayat nga da karuba da. Saan la may sa tinang ibaga tatang? Talo da akaruba. Basta di mo ibagbaga, tapno makalako tayo baraw. Ay, saan Kababain ijigayim ni ipagnilda tatang. Masapol nga agbalin tayo nga honest. Ta narigat no may lawan. Kaasimay. Agsapol tayo langan iti sabalay. Alya!
Kontrabida may dadya manugang mau. Law-lawan kaw na nangikuyog ken kuana itayan tilako abalay. Imbaga nakit din kaninil da amalay layos na jay. Imbabawi dalakit nga ruday. Husto laeng ti inarami jay manugang ta. Maditimang lukluko iti pada at tao lakay. Masurunak. Imbisa makakwarta da tao, awanay. Sayang. Hindi ka man agbalin ama naging bubukod lakay. Saan anasaya at tikasta? Di ka agsasaor para laeng iti bukod mo nga interes. Agbayad tamanen iti abang talakay, panagbabayad manen. Ay, abang manain. Apay, di na tamat paw-paw ita na nagitanak ta. Manuabulan ay. Adda siguro nang usaranda iti kwartada ah. Saan abale, taumadanin ti awid da. Agfurgud da kanon. Nasaya na no agfurgudan. Apay lang amin nga agabrod na kat adamat trabaho na kita asawa na. Kaya't damot siguro ti makatulong ka dagiti manugang taa. Agrubot ka lakay. Taintay sabten daroda ken nilda ije airport. Dagasen data kano je manugang ta. Ha? Ay, sumampat dan. Wen, alan darasem. Ing agdigusen ta sumarunuak. Ay, hey, sumangpitan na kita anak ta. Hey, alang araw, mabit lang bakay. Nay, anya lugar to ayan tayo. Apaya simardeng tayo dito. Adda ka di balay ti amamuyo apagdagasan tayo, anak ka. Ala, dumsaag kayon. Taintay pa'y makipangan dita abalay. Akim balay dito ay Balay ti gayem mi tatang. Alang araw talay, mariknak mo ten tibisin ka. Ala, dumsaag kay nga rudan Makipangan tayo pa'y sa tayo to agawin. Uray ta si dagan ti lugar tayo ditoy. O, adto'y titulbak nanang, tatang. Da kayon timang lukat itiri daw. Day, apay ada kami ngay. Apay, awan tao di taunag aya. Alan, tulbukan yun ti balay yun, nanang. Tatang. Ha? Balay mi nga, bagbagayo mat. Di kayo man mangrabak. Wen, tatang. Balayo kininanang daytoy. Katamtaman laeng ti kadakkel na. Ngam cute. Kan, bukod yun abalay daytoy. Saan kayon nga agabang? Ha? Ay na, agpaisaw. Ay na, asino nga'y tinanggatang. Da kami kanimanang nilda, nanang. Dahi ti may sa arason no ape nag-abroad kami. Sorpresa mi dahito'y kada kayo. Ay, anak mi aya. Ay, agyaman kami unay kada kayaw. Nagpulos ni namnama na itaw. Ay na, agyaman kami unay, Apo Diyos. Thank you, iti daytoy aparabor mo kada kami, Apo. Ala, lukatan yun tapno makita yu iti unag. Ay na, kasladyak pa'y lapatsin bakit. Andan balay ta, nagpintas pa ay. Uray siyak nga rudla kay. Kasla marigata nakpay kat makaturog. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Nagsaya at ipanagpuspuso na kita anak ta bakit. Nagsasaya at dang anak. Wen nga road. Ay, naimbaglakit din. Ta saan ajay malaylayos abalay tinagatang da. Ha? Kun kunada lagayam agayim da ti bayer. Ngam isuda mo gayam nga agkabsat. Well nga raw. Ay na. Naimbaglakit din ta saan da nagatang na jabalay. Wen sapay ipapilit mo idi agatangan da. Makiapa ka pa'y idin. Datakuman ti malayos no kaskasano. Wen nga raw Naimaglakit din tanalaeng jay manugang ta ng kilates iti da jabalay. Wen
Iso nga agyaman ta ije manugang talakay. Why, kit madigaya matalaga tagkuskusay. Dandanita na ilaw anayin baka. Nalaos ti kinaragsak mi ti asawak tan natungpal tinabayagan at tinartari gagayan mi. Di mi pulos ni namnama ti kasjay ngay narami dagiti anak mi. Isa pagyamyamanan mi launay iti Diyos, tanadan kami tinasaya at nga anak. Alakastan, tugayem mo, Erning. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin at timanan gagayam yu Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Amang welcome manan kada kayo nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Mike saan napod no nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay dalay Dario dita season Pangasinan. Tess Guyago dita Bulanao Tabuk City Kalinga. Kan Lolita Maganay Wano Estela Tukat dita Hong Kong. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Mike, dir manang biyanang, naragsak ti panagden nami iti asawak, kat adadwa nga anak mi. Ngam nagbalin ang nagulokan nariribok, kat no anya ti rason, iso tinak istoryaan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello tatang, kumustan tirik nayo? Naimbag kayo ka din? Saan pa'y nga road, Flora nakaw? Tinumar ko amin nga agas ko, nga misumot lata, nakapsutak mot lata, kan adulata tinasakit na marikrik nak. Anya? Ay, umayda kay nga rod sukunanan. Tagpakita kailangan iti doktor. Makamo ka anak ko. Ala, urayin da kami nga rod Umay kami inton malam. Ala nga rod. Agrobot kan tasukunan ta ni tatang bakit? Pasensya kan, Mike, lakay Kasangsangpot mo pailaan naggapoy ti trabaho mang agbiyahe tamanan. Awan problema, bakit? Sana balita si Dagmay. Nasurok la amay sa nga oras ti biyahe. Alang arod, mabait laang tarubwatak dagiti anak kita ta sumurot da kano. Wana, tanay, awan kadwada dito balay. Talaga nga isurot ta ida, bakit? Tay ulas kan pungan kao. Pakisupot mo man anak ko. Ay nasaanan dagita. Ado ti uluskan pungan ije balay. Kawas yu laang dalaan yun. Jakmet nga ron makaturog no sa balit ti ulas kan pungan kao. Sa balay nagiti ulas yaw. Nalamuyaw. Kayat ko tinakersang nga ulas. Iso nga isupot mo ta ulas kaw. Kinuray tapungan kaw. Ay, nala, mabait laang nga rod. Apay, ayan jay asawa mangay. Adda jaro bayan tatang, agpapaangin. Ayabam tatulungan na kang agimpake. Saanan? Kabaalak da ito'y. Basit mutlat mayempake. Angam, inakbit mang idadang iti danom apaglabaryo, talabaran kayo, tatang. Makonfine ni tatang, Mike. Nakapsot ngamin. Kasano adi kumapsot kat di mo't mangan iti ado? Un ata natamnay kanu ngamin ti panagraman na. Isungawan ganas na amangan. Akat kasano? Sikapay lang ati mang bantay ka ni tatang diti ospital. Nagtrabawak manan inton pikat. Ay, kasano nga tandag iti anak ta. Ayabak to pala tay bakit akaaro ba ta? Tatang danak amang kadwa kadag iti anak ta ijawalay. Alang nga rod. Bareng saan nga agbayag ni tatang diti ospital. Bareng agimbag mutla dagos. Ayan jay asawa mangay. Apaya di nakasublatan nga agbantay diti ospital.
Agtrab-trabaho, tatang. Naimbag kanya katawan trabaho. Apay, saan nga ag-leave? Saanan, ta sayang taal daw na. Saan na balit ta ka ba ulakmat? Apay nga yakas dyan tayo nga asawam. Kaslawan mo't pakibiyangan na kan ka. Saan amasyan kan ka? Mapuy-puyat ka dito ospital. Ngam di na ka umay sublatan ng agbantay. Adda nga rud trabaho na. Sayang taal daw na naglangan. Di yun pagpanunutan iti dakas di manugang yutan na singput mo ni Mike. Nasingput nga. Amok akon kunam lang dayta. Kalubam ti madi nga ugali jay asawam. Saan mo't atatang? Kasi kamutan ako. Nagkutungkan. Di na kan samot pakpakanan jay asawam. Talaga nagpakutungak tatang. Nagdayetak. Tagrabe tilimok magakiti kalabas. May kawaak ngamin takimutong kamutain. Isa ako nak nga ang mga nukurang ti ipapaunag mo. Bisbisinan na kan sa jay asawa anak ko. Ala, sumrak kayong tatang. Ay nauna yan. Makaginawak pa yan nakarwari di ospital. Nagrigat yan iti ospital. Nala, agtugaw kayo pala ang atay simpak ti sila da pagturugan nyo. Dalusak biit. Una yan. Ayan jay asawa maya. Aday tayan tilugan. Irwar na dagiti kagawaan nyo nagapoy di ospital. May aman nga iso tagdalos. Namanog ka. Aginanakakit di. Amuna arumwarak itay di ospital. Di na pailakat dinalusan mati silid na pagturugak. Inyor oray na pailakan kamay. Ay na, mamin ano umulat mang dalus iti dayjay ngay? Di na mo ila masango. Di na masango nga. Sadot ket di Ipanamnaman na amin kan katrabaho dito'y balayaw. Tatang, ibagayo lata no kaano ti panagawid yo. Tapno makapakada iti trabaho. Tay tulod kayo. Isapsapa yun tong ibaga ha. Ta maisapak mo ti agpakada. Tani, no biglaan ti panagpakada iti trabaho kat didak palubusan. Isa may mayat no may sapsapa amay pakada. Apay, pag-awidin na kaon, Mike. Ha? Ni, saan tatang? Isaksakbay ko lang nga ibaga. Nanakaon nga agawin. Ha? Agyanak pa'y man dito balayaw. Tada sa bali anadlaw ko iti anak ka. Grabe, tikimurtungan na. Sa nakas niya ti sigo na pamagina. Nagsisipukil iti ti pamagina. Gamita, kaslamot takungan. Ha? Di mon samot ngamin pakpakanain. Nay, saan mo tatatang? Agday-dayat ngamin. Saan unay ni agsidsiday ti karne? Kan basil na ti kanan na ngayon na po yun. Ay, basta jak pa'y lagawin. Palubusan dak nga agnay diti balayaw, may. Nay, nagsapakan nga aglaba anak ka. Alas 5 pa'y lati agsapa. Uwan tatang tapno malpas adagos. Kan apay nga hinga aggal-gal ka. Ayan tayo washing machine nyo aya. Nadadaol. Tay spinner lati mabalinan. Ay, agispinak tulangan ano makagawgawak. Nadadaal ka. Sana na gumatang jay asawa iti sa balay. Wano saan nga ipa-repair. Baybayan na marigatan ka nga gilgil nga glaba. Sapay nagano ti lablabaam. Mabiitla da ito'y tatang. Saan mo't nginal daw ti panaglabak? Ay, sana mabalin ti kasta. Awan asi jay asawam. Isumot laki mutong kan takasta ti pampamayan jay asawam kan ka. Parigatan na kamot gayam unayan. Ala ni tatang. Saan napudno day ta? Kasaritak tuman jay asawam. Di yung ungtan.
Ang mga numasair tirik nana. Masair no masair. Basta siyak. Jak magustuhan ti makit-kita. Sa nagapaw ta si katyag trabaho. Kat ipanamnamam mo't aminan at trabaho dito balayaw iti anak ka, Mike. Agasam mo't lay ka. Isaw ti aglutaw, aginaw, agdalaws, aglaba, kan mga sikaso ka na iti anak yaw. Ha? Nabiitak pa ila dito balayaw. Ngam adon tinapaliiw ka. Grabe ka, Mike. Idi si bibiyag pa ina di asawak. Oras saktang trabaho pa rin ti pagbiag mo iday. Nang runa hindi mabasit pa ina iti anak may. Tultulungak lat ka ti asawa kiti trabaho na iti balay. Jak ipanamnama amin kan ko ana. Tatang, Angam si kamot tayo. Bay am jay asawam amay bababad iti trabaho iti balay. Nalus-lusyangan jay anak ka. Di mo pa igatangan iti washing machine. Nakakaasay nga gilgilgal. Marigringatan. atentad ko apaggatang na iti washing machine, tatang. Iso na lang, ta ibang kuna ka no, ta masayangan. Kahit kaputakas tati kunana, di mo mo't pilitunan. Bay amount. Saan mo, tatang? Pati agluto, jak makita nga agluto ka. Siyak iday, ilutwak ti pamilyak. Uray ada trabaho kiday, masapar kulat tati aglutaw. Tamasya na kita asawak. Aglut-luto akmat no daduma, tatang. No saan na mayroon na nga ag-overtime ak. Aha, awan pa'y napuutak. Jay anak ko amain. Diyak namin masangon ako takanayon ti overtime ko, tatang. Lukas tabot lagayam. Di mga lakay ti babaunan yaw. Tapno sana marigatan jay anak kaw. Ha? Mga lakay ti sweldo makatulaw. Saan mo ngay nasawa ti anak kaw tapno pagbalinam nga alila. Yalaam iti katulungan na, Mike. Sikat yung desisyon, Flor. No mangalat iti babaunan mo no saan. Ta imbes sa pangpasweldo tati kwarta, idulin talangan. Jakmat lakayat. An-anuam tababaunan. Kabaalak mga ramidan amin at trabaho diti balay. Ni tatang nga rod ti problema. Tila ibagbagana. Nagalas ti panagsasauna. Ala, paspasensyaan mo ni tatang. Kasaritam nga rod Kaano nga minaya nga agawid? Unay kamatan, Mike. Ha? Iparupa mo law na yun adi mo kaya tikaadan ni tatang diti balay. Sana kasta. Ngamjak nga rod magustuhan ti panagsasauna. Makapasakit mo't ngamin. Awan mo't kinapurno na iti bagbagana. Kat palabsam lataan dagiti bagbagana. Kasla di ka pala nairuam iti amak mo. Ngala, pasensya ka ni tinaibagak. Nagdamag aklang mo't. Diyak mo't papanawon ni tatang. Di ka lamasyan ka ni tatang, lakayon. Awan kadwa na iji balay mi. Kasapulan na ti kadwa. Isa pang nga asim. Di mo kumamot papanawon diti balay, Mike. Ni, nanang, da kayo maghayam. Sumrak kayo Di mo't ngamin makalagipon di anak ko nga agpasyar ijay balay. Di na mo't ipasyaron dagiti apukok. Iso asya ko na ti imay. Ayan ni Mike ngay. Ay, ada pala iti trabaho na, nanang. Inton malampay sumangpet. Ang maladaw man siguro nga gawi dun. Tama nga no ag-overtime manen. Ay na, kasimot piman jay anak ko. Overtime na pima na kanayo nun. Mabambanugan jay anak ko. Ha? Takasano, isumo lang amin tagtrab-trabaho. Ang basol na, tanatangkan mat ngamin ti ulo na ide. Mabit lang, nanang. Inak mangala iti meriendayo. Saanan, nagmerienda ako ni Jerwar. Ayabamkit di dagiti apukok man, takailiw ko idan. Nay, adda kamot gayam dito'y abalayan nato. When ta nagbakasyonak man, Mike. Apay, nabayag ka dito yan. Dito'y kan, ngagnanaad. Medyo nabayag mo tin Tultulungak man jay anak kaw tanay kaasi, Mike.
maparparigat iti trabaho iti unag ti balay. Takasanaw, trabaho namot ngamin amin ay. Ne, kat talaga akasta tanyat kayat mo. Ni pay lamaig nga anak ko timang trabaho iti trabaho ti anak mo. Rumbang lang agbingay da iti trabaho. Ni Mike nga anak ko timang manggad. Iso tagsusweldo. Iso ti provider iti da ito abalay. Iso pay latag trabaho dito balay damat. Jay mo't anak mo timang trabaho kadagita. Well, maawatan ka. Ngam siyak, edi si bibiyag pa iti asawak. Uray adda iti trabaho. Tulungak lata iti trabaho ti balay. Agluto aginaw, aglaba, ken agdalaos. Tamok tirigat ti trabaho iti unag ti balay. Narigregat mo ti trabaho ti padre di pamilya. Housewife nga ron. Saan mo't amang opisina ti anak mo? Sayang lang amin, ta saan ajay pada ni Mike a profesional ti nasawa na ide. Natangkan tuma ngamin ti ulo na ide. Sayang mo't nga raw, tasaan akinayat ni Flor jay Hawaiano iday, nagaram kan kuana. Da kumaitan ijay abroad ti anak kao. Dolyar ko mati kwarta na itan. Agam sa bali mo't nga main, tinakiasawaan na. Isa ano di mo kaya ti anak ko apara ti anak mo? Nakarkaro pa'y kanyak. Anya mo't jay anak mo ngay. Housewife laeng. Ay kaasi jay anak ko. Ta iso amin ti provider. No jay pada na ko ma-professional ti nasawa na ide. Mayat ko ma ti biyag na ita. Ado ko man ti urnong na. Apay, agnaeden dito'y balayo jay ama ti asawa, Mike. Diya ka mo ananang. Tamanipod na karwar iti ospital. Dito'y mo't ang tinagnaadan na. Apay ngay, pagawitin nyo Ay saan kababain nanang. Una, nga miso pa'y ama inay na yun apakpakanam dito, yanak ko. Kakaasi ka lang arudin nga agtrab-trabaho. Si kalaang timang manggad. Ngam nanayunan pa'y latpakanam mag. Ayos lang dahi ta nanang. Ay made, jakto pa'y papakpakan ka, kat inanak pa'y isuntulakit din. Baybayan yun. Kababain timang papanaw iti tao. Dito yakmat nga ruden nga agnae, danak ko. Ha? Ay kat, adda kayo dahi ta nanang. Nan, siyak ti agluto, Flor. Tani, nabuslon ka nga agluto iti masid. Aglisi ka di tata siya kun ti agluto. Ingka kidi asikasuan dagiti apukok. Siya kun ti makamu ditoy. Sige nga, Rod, nanang. Alamangan tayon, tanay. Marabyan manan dya anak ko nga agawid. Ta-overtime manan. Mangan tulatan no sumangpat. Dagiti ubing nga Flower. Ay abamidan Nanganday tayan, tatang. Inlabayak ida iti gatas, takas ti kayat da. Won, isurom dagiti anak yung agtipid. Tanay, kaasimot jay amadang agtrab-trabaho. Mala, manganan. Anya tuy linutom amasida ngay abalayan. Ne, apay di mo ammo dayta. Kit-kita asayute, damagam pay laeng. Binalsigmat asayotay. Inlambong mo lang na itaw. Won, mangaramid kamutin iti sawsawam. Adamot tay ikan nga inruar ko iti Jeref, nanang. Nang luto akla iti sidaan ni Mike. Iso ti priority nga agsida iti naimas. Ta iso ti agtrab-trabaho. No awan trabaho yo, di kay kundi reklamo. Ta kaasimot jay anak ko nga agtrab-trabaho. Ay kat pagrebengan na, tay sukat nga ron ti padre di pamilya. Wen, ngum saan na responsibilidad ti mang palamot kadata abalayan. Iso ano anya ti maidasar amakan, awan ti ado a reklamo. Alama bitla ang tamang arami dakiti pagsawsawan, tatang. Tamangan tayon. Naimas latta day ta si daan. Apay nga awan silaw dito kusina ay nagsip nga. Di mo isilaw day ta, tanabuslon iti kuryente. Jakto pa'y agsilaw dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. Mismo pa'y nga anak ko jay para bayad iti kuryente.
Si Kantulakit din, akatugangan na laang. Grabe mo ta panagtipid daytan. Rumbang lang agtipid tayo. Ta saan ada tayo tagtrab-trabaho. Sorwan tayo kumati makisama. No awan mo't mayam ambag tayo iti dayto abalay. Nagalas mo ti kasta panagsasaomon. Apay, ti kunam, nalaka ti trabaho ti anak ko diti unag ti balay. Nan-stop to pa ti trabaho na. Wan ngam awan mo't sweldo na. Tanangam ti panagsasaom abalayan. Ta makapasakit mo't dagitangay bagbagam. No arsagid ka, pumanaw ka. Jak pumanaw, tabantayak ti anak kaw ta maparparigatan. Kimutong to pa yan. Jay anak ko kit di ati kaasi. Apay, no saan aga po iti anak ko? Aglamot ay ati pamilya na. Nalastog ka unay ngagsasaaw. Nalastog no nalastog. Basta husto amin ngay bagbaga. Ay, sana nasaya at tilinangan nyo kaninanang tatang. Apay no agawid kayo pay laang. Kanayon mangamin ti panagkontrayo. Sana siya ti pagawidan yaw. Dahil jay akatugangam ti pagawidan yaw. Tatang, Di ka kayat apanawan. Ta umabuso mo't jay asawam no awanak. Isamantayan kayaw. Nanang, kaano ka dito awid yaw? Jakpay agawid, tabantayak ti refrigerator yo anak ko. Ha? Siyak ti agluto iti sidaan. Tano ni Flor ti agluto. Nagbuslaw. Ti kayat na. Pag sidaan na kanayon iti naimas jahi amana. Uray kumamot anog susweldo akaskan ka. Nanang, sana nasaya at ayim-imot ti makan. Wan ngem awan asida. Gaputasan ngay suda ti mangmanggad. Nabuslon dametan ngagsida. Baybay anyo lakad eh, itadamot paggatang iti masida. Ay saan? Masyanakan ka anak ko. Urnungem kit di ti kwartam. Si kalaeng kandag iti anak mo ti agsida iti naimas. Bayam nga agsida da iti puro anateng. Nagbubuslon kayo iti danog. Mike, Nagbetlanda sumana kayo. umanan ni nanang. Wan nga raw. Tanagam man di panagsasaaw. Makapasair kay tirik na. Katapay Ay, sus. tumot, apay, di mo Agsinong ba, bat damanan. papakpakan kayo. Umay kalakay, intaan nawaan ida. Agapa damanan. Ningamin nanang mo, sumana umanan. Wan nga raw. Lamot lang, rudo. Kat ni tatang mumod, tutupan na ti inak. Di nalabaybayan. Kat, aking basol. Jama, kasta ka day. Kayat mun samat adat at agapa. Alala. Huston, saan manan aday ta ti pagrikyaran ta? Panunutan takid din wanya ti rumbang aramidon ta. Tapno makapagkapyan lagi ti dadakkel ta. Nanang, tatang, daytoy kat napagsaritaan min nga gasawa. Saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Ngam sipod adda kayo dito balay mi, nagbalinan ang nariribok. Inaldaw nga adda agapa, adda agbinbinnog kaw, kan agbinpinnangag. Banag ang naalas sa denggan. Wen nanang, tatang. Saan kami ngamin anairuam iti kasta? Tasigod ang natal na ti balay mi, idi awan kayo pa di ti balay. Ngam manipod adda kayon, nagbalinan ang nariribok. Makitkita dagiti apo kuyo ti panagsinsinong batyo. Nagalasakitaan tatang, nanang. Ah, iso ang napagnumuan mi ka ni Flor, apumanaw kami langan. Ulited, saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Iso na kami langan, ti pumanaw. Agabang kami ni ti pagnaadan mi, kat agbati kayo dito balay. Apay ngay apumanaw kayo. Sayang ti pagabang niyo. Urnungin nyo laengen Da kami latan ti agawid. Agawid kan nato, tagawid akmeten. Apay, kayat mo apanawan dantoy balay da. Alangan adata ti agkabbalay dito. Manjak mo't Ay, nakarkaro mo't adya kayat Mala, agawid akam. Basta di mo baybay anti anak ko Mike. Uy, tatang. Asikaswam mo't anaimbag ta anak ko Flor. Wen nanang. Alangarod, agimpaki kamin. Agawid kamin. San kayon apumanaw dito? Da kayo ti rumbang nga agnag dito. Tabalayo da ito. Agkapya kay nga mina nanang, tatang. Agasawa kamin ka ni Flor.
Nanyaman ti diyo pangayatan kada kami. Lipatin yun. Tamay may sa tayo na pamilya. Di tay kumaaga apa. Tamalas iti panagbiag ti kasta. Wenmet ngamin tatang, nanang, agpipin na tayo kuma. Saan kat nga agpipin nangag? Ala ah. Pasensya kayo. Nanya tinaypakpakita kiti kalabas. Uray siyak mo ta. Ale, lipatin tayon tinapalabas. Pasensya kayon. Pasensya ka mo, abalayan. Pasensya ka mutin abalayan. Nagpinasensya nga rod dananang kantatangkat manipod idin sa andan ang nagapapa, tatunggal ayaban mi iday ti balay minukas nga da okasyon, di mi matan mangag nga agapa wenno agsinong batda. Alakastan, tugayem mo, may. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, dayta pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! At di manan ti gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakasman ng biyanang, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak nga aldaw, kan oras iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Celia saan napod no anagan tintay drama. Ngamsakbay ti drama, hello mampay kade Edna Lopez Barco, Barco family kan Ella Barco. Warli Tumbara di Tatarlac, Susan Ronquillo, Ivy Gutierrez ita Mingan Pangasinan, kan Nati Agustin dita Singapore. Kastimanti ko na ni Kabsat Celia, dear manang biyanang, agpada kami na senior citizen iti asawa kat panagpasada ti pagsapulan nila kay ko. Naluknang ti panagpuspuso ti asawak ta uray awan makukwartana no adda umutang, wano dumawat iti kwarta kankwana, ikan na adagos. Nga uray awanan mabati, ayos laeng kankwana. Nga isomat ti kanayon apagungungtak. Rugyak man nga rud, ti agsalaysay. Anyat insangpet mo ama si Dadu, Meng. Daytoy, priskaw at tilapia. Kakamkamil kanaw. Nay, nagdadakkel mo dagita at tilapyan. Naimas nga ituno kan iprito adagita. Wala, makamukan na niya't pamayam amang ilutaw. Dua adadakkel a piraso na ita. Sagay sata. Nagdakkel lang ngay, kabailan tanga-tanga ibusan. Ay, kaluban tanto, ano di ta maibaws? Ay, ipaksiw ko laang ti Dadu malakay. Ala, makamuka bakay. Malangarod, madamdaman ton nga ilutaw, taag di gusakpay man tanay. Agatling, etak ka nagdaldalos ijay likod ti balay. Naimbag nga orasyo, Uncle Doming. Nay, kanyat sang-sangitam ngay may dito balay, Brenda. Uncle, umayak ang pakpakasi kada kayo. Pautangan dak kumay ti kwartayo. Tani, awan si daan mi itamalang. Ha? Naitalaang, ti pagsang-sangitam, ti kaawan ti sidaan yaw. Kasano, agwalamot ngamin dagiti anak ko no awan maidasar si daan da, Uncle. Iso pautangan dak man. Uray limagasot, wano sa nga ribo lang no iso. Sa apay na imarket kung tayo napasadaak. Awan kwarta kaon ka anakan. Agam no kayat mau, adda tilapia di tangain sangpet kao. Ala mo, di may sabukal. Sagay sa tayaw. Oray ta dadakal. Ah, andaya, Uncle. Alaman nga rod. Agyaman ako, Nay. Nay, ayan ngayon tayo may sabukol at tilapia lakay. Intaray sa amot tipusan. Di mon sa pulay, taintad ko ka ni Brenda aka anakak. Anya? Agdigdigos ka ngamin itay, iso adi mo nakita. Masyanak, tagsangsangit ngagpakpakaasay. Umut-utang iti igatang na iti si Daenda, ngam awan kwartak. Iso nga intad ka, jay may sa tilapia.
Anya ka matun. Apay nga intab mo ngay. Imbis nga da pamigatan ta. Ta ipaksiw ko kumadya maisa. Madi, tagim imot bakit. Sana nasaya at tikasta. No agdawat, ikam. Ta adun to pa'y agrasya, ti dumtengken ka, no naparabor ka. Kanayon lakastan. Tunggal ada dumawat kan ka iktad mo maadagusan. Agruam nagitatatao. Di da nga mi nagtrabaho. Tap na maadaan day ti kwarta. Babasit nga ron, may't nagitanak na. Di ka lamaas yan. Narigat mo ti panagbiag da piman. Day ta nga rod kahit. Amo da narigat ti panagbiag. Ngam anak da pay lang amin nga anak. Ala, agluto kakit din. Di kan sumanaaw silya. Maday ti agim imot ko nakmanay. Ita, anyat pamigatan ta nga rod ka na ibusan tay may sa tilapia di rabe ay. Di ka kadi madanagan. Na napanak nagugot itinatang di ta paraangan. Retoy, luto maun. Ugot ti kamutay. Na, apay ngay nugutam. Kapag bagbagasak dagi jay akamuti. Ay na, agbagas dan tulat ta kadi. May mayat matlaang no kanayo na maugutan tapno pumuskol. Umadopay ti ugot da. Ay, naglaing kan to ngamin ngagpadawat. Agimbabak nang kan sa ngamin. Ah, Ilugar mo kumama ati pa nagpadawa mo. Saan nga iti amin nagundaway ka mangtad ka. Panunutam kumama nga muna ti bagim no da si daam mo awan. ay na, mangrugi ka manin bakit? Baybayam ka di day chayan. Nagimas tupay to'y ugot ti kamuti asidaan. Ala, igisam daytan, wano ilambong mau. Ta isaw-saw tay ti bugo o nga dasili kan kamatis na. Apaw, nagimasan. Lumapasakpay, Marisilya. Nay, papanam, marinelay. Inak man nagbirok iti umay aglaba ijay balay. Tanay masadutak nga aglaba. Naglakaak nga minin ang mabannog. Ay siya kun amare. Ha, kabaulampay ay amaray. Kawan napigsaak pa'y mo. Sa bagay, nakutong ka ngamin. Siyak ngamin ka nalukmugak. Iso ang nalakaak ang mabannog. Alaman nga rod maray tanay. Naurnungan timurang mikin nila kaiko. Kahit umayak ka di itan. Ay katwan no awan aramido maray. Ala, mangan ka iti adaw, Marisilya, tapno lumukmag ka. Ken amok anabannog ka naglaba, iso amangan ka iti husto. Si daan ta amin day ta indasar mo, marinelay. Wuna, di uray ibusem amin no kabailam. Ay, nagimas mo dagitan. Agduduma aputahay. Adda adobo a karne. Tinola. Bulalo kan igadaw. Ay na, day tala tiragsak min nga agasawa, Mare. Tinaimas amakmakan. Enjoyin mi ti agbyag Babaan iti panangan mi iti agkakaimas asidaan. Ay na, naimbag kayo pa'y tagkakaima sa kanayon ti sidsidaan nyo, Mare. Kat gumatang kamot ngamin iti naimas asidaan At damot trabaho nila kay mo. Kasano makagatang kami iti naima sa sidaan kaawa maururnong mi. Takasanaw, no adda mapasadaan nila kay ipautang na no adda umutang. Wano saan ipadawat na. Ay madi no kadagituyen a panawon, narigat ti agpadpadawat ken agpapautang, tasika ti maawanan. Kitaan da kami, saan mi nga ugali ti agpadawat, ultimo agpautang, di mi kayat nga agasawa, takaadwan na ti saan nga agbayad. Pagrigregatan tayo met ti kwarta, saan tayo met apidpidutan. Ay, wen nga rod Kasta ti kanayon nga ibagak kan nila kay ko nga awam mo latat dengdenggen na. Agi padawa lat tanukwa. Naimbagpay ka da marinele kan nila kay natanagimas si sidsidaan da. Ngam da tao, puro root. Anyaman ti pagmurmuryo tamon aya bakit? Nakita nga rod ti karga di rep da marinele. Napunoy ti karne.
kan agduduma taraon, adda salad, spaghetti, adda pay soup drink. Saan da ngamin nga agraraman? Agraraman manen nga. Saan da nga agraraman na kundi padawat iti pada da tao Imbis nga ipadawat da, idulin da. Tapno da gatang da itinaima sa kananda. Mala, di ka nagmuryot bakit? Adda sangpet ko alitson manok. Agsidatamot iti karni ta amawk umakan iti natang. Ay, kasta ko maamin alam. Madimot lang, ti kanayo na karni amasid sida. Ala, inkaagaon tamang malimtan bakit? Naggatangam dito nga Naimas ba na ito alitson? Ginatang ko ije ilay. Anda barbarong aglaklako iti litson ni jay. Nay, anda tao. Ala, ituloy mo ti mangat tay naklukatan ti ridaw, bakit? Nay, anya talaka Robert, chinilas kan medyas tataduming. Gumatang kayon. Sa payado pailat medyas kan chinilas bay. Alan tata, oray dwala medyas kan dua chinelas. Sagay sa kayo kanina na silya. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kadagiti anak ko. Di kam ngamin nakalaklakaw. May sa tinaglakwan may. Di kam pa'y ngamin nangal daw, tata. Anya, maluman, di kay pa'y nangal daw. Katne, pang maluman. Saan pa'y nga ro, tata? Kitaan nyo mato'y kadwak ng anak ko, anay. Imun unag dagiti matmatadan ta mabisbisinda. Apay jay inadangay. Apay adi na bantayan dagiti anak siyaw. Ay na, ita kami lang makaraman iti kastoy tata. Nala, ikami ti sidain dagiti anak mao tunay. Madlawa na bisinan na iti kastaunay. Ano pa iti inapoy ditaw. Muon tata. Agyaman kami. Nay, timagder kayo mo na. Nalpas kayo na nangan. Nabsuga ka. Nakamiso at samot ni Nana Silya, tata. Ay, gagangay na. Kasjay na talaga. No nabsugain, nakamisuotain. Ha? Aya. Jakpay la nagudgud wa tinangan ngam awanan ti masida. Impay busmon. Kunak man no ko naman nabsug ka. Kung kunaklaang tamasurunak. Imbes nga enjoyan ta kumamutag siday tinaimas. Saan? Nagayab ka mamutin iti kay nagaw. Kasi na nga ron, mate. Amok ti sitwasyon ti panagbiag dagiti pamilya. Masakay dagiti dadakkel da. Kat iso ti may sa apaggasgastusan da. Jak amukang ka. Basta masurunak. Kasuron ko tar aramidem. Saan ka mutabak nang? Ngam ape akong ditulong kaya. Dinto pa'y tumulong dagiti babak nang akalugaran ta. Si kantulaki din na marigrega laang. Apay, masapol abak nang kaya sa katumulong. No adalakit may tulong mo, alay tumulong ka. Balinsuwag ti pa nagpampanuno mo malalakayan. Agpasikat ka launay ngamen. Ni, Auntie Celia, anya dagita imulmulay Natangman, tanay. No jak agmula, awan si daan min nga gasawa. Tadi ka ngamin makagatangan itinaima sa si daan min. Nasaya at man ta mapanunot iti agmula iti nateng auntie. Wana, tanaimbag lang nga da maigisama sida. Takasanaw, utangan yung ngamin na angkal yaw ka mo yung maasahan kami abaknang. Ha? No jak agmula, awanan. Agdildil kami idasin. Nak-nak! Nak-nak! Gumatangak man! Anya day jay nana Nelly? Soft drinks man, tay dakkel, dua tiga tangel. Ni, andan sa bisita yung anana. Awan, ngam na ibusin ti abastumi ijay ref me. Ala, di kay sa magdandanuman. Pan nakadanom yun samot ng ti soft drinks. Ay nairwam kamin. Agkakapsot kami no awan kasta nga inumun me. Naruwam ti bagimin.
May maya mula no agdanom kayo, nana. Wen, umininom kami maalat ta iti danom. Saan ang maawan dayta? Ngemas at ado ti kasta nga ipapaunag me. Tadi ka makapanganan no awan kasta. Aniya? Inakman gumatang iti karnit baka. Tapag sidagman ni bakat iti bulalaw. Tapno saan nga murmuryaw. Ay, Domeng! Kaanakan! Ah. Ay, nagpalengke ka magayam! Nay, anti salayng. Na kayong matgayam. Apay nagapolyaw. Ay, napanak ini balay dagarda kasinsimaw. Tinak ko madumawat iti kwarta na paggatang ko iti agas ko nga mawa mamaitad na. Inggatang nakanon iti agas dang agasawa tagsakida. Ha? Anya? Akit, agawit kayaw. Wala na, tawan mo paggatang ko iti agasan. Sa payawan tumarakin ton rabe. Ado nga mintagagasakat. Ni malainsan mo agar dati mabalin ko nga sitkan nga may naawam magayam kwarta na. Anya nga agas ti katangan nyo ay antay. Dahito man na Dahito ti resita ti agas ko, kita mo na. Ala, umay kayo nga raw tayong katangan ti agas yaw. Siyak ti mang bayan. Ha! Agpaisaw, dumang! Ay na! Agyaman na nga no kasta. Nagsingpat ka talaga, kanakan. Nala, umay kayo nantay. Tapno awanan ti pagproblimaan yaw. Anya tinsangpat mama si Dadomeng. Basit adilata ti sardinas. Sagpawan tan iti parya. Oreta adumot ti mulam a parya di talikod ti balay. Anya? Apay, tay napasadaam ngay. Di mo ko nangawan pasaheros itakado ti tao itangal daw. Kwa, nasyanak ni ikit ko asaling. Tawan paggatang na iti agas na. Isungay gatang akit agas na. Ay, day taman ti kunkunakon kay. Ha? Nagpakalaing ka man akong ditulong iji ikit maun. Bakit? Awan sa bali amang tulong kanyan ti saling. No saan asyak akaanakan na. Ta masakit kit nga ro jay anak na akasinsin ka. Kan ingatanga kiti may sa piraso abangaw sa asidaan na ta kaasimart. Ingatangam ti sabalay ngam dataawan ginatang mau. Kat na taman na sardinas. Masidamot na ita. Jak amukang ka. Talaga kay dadi kag pampanunot. Di mo amo panunutan ti bagim. Siguro adon ti urnong yun niya marinelay. Saan pa nagpalastog maray, ngamwen. Saan kami ngamin ama nagpautang. Imbes nga ipautang may, igatang milangan itinaimas asidaan may. Kanidulin may iti bangko. Imbag kayo, pay. Kan nagagat ngamin nila kay mau. Adaw ti pagsapulan na. Nadiskarte nga asawa. Aywan daytang arod tinangayatakan ko na mare. Nadiskarte talaga. Iso anak urnong kami. Kan tila paggasgastusan mi ita, kat dagiti agkakaimas akan kanon may. Wang nga raod. Puro litson ti sidsidaan nga o. Saan la alitsyon Bulalo, adobo, tinuno, sisig, ganda dumapay. Ay, naimbag kayo, pay. Kanayon amala ni Tanti Bito kayaw. Angamda kami nga ay, ha? Pasig aro o ti kargat tiyam makauma. Ay, no da kami, agguruod ti tiyan may no natang ti sidaan may maray. Agsakit, karnilaang ti kayat ti tiyan may. Nay, masino nga tatin taray di ambulansya iti ospital? Di asawa ka no ni Nana Nelly, Robert. Ha? Apay ka no? Naan ano? Naatake ka numan. Anya? Ay sos. Naglukmagmat nga minunay di asawa na. Huwag nga rod Kasano ka pasig at tabati sidsidaan da. Sada pa'y lagid danan iti soft drinks.
papanan na ngay no di dag high blood. Tagapwam. Itay pala nga ur-urayan ka. Mangantan, nakatuno akong iti tarong ken parya si daan ta. Ala, di ba na ospital ni Pare Carpio ang asawa ni Mari Nilay? Ita, si Maruno ni Mari Nilay. Intaray damutin ni ospital. Nagatakin sa kanumo laeng. Anya, naiapayan ngay. Nagsaruno damutin ang na ospital. Ay, kaasi damot Kumusta kan, Mari Nilay? Kastoy agkakapsot latta maray. Apay anyat na pasamakan ka. Nag-atake ngam saan ka no agrabe. Iso na laeng taad o tinaduktalan da sakit ko, maray. Anya? Nilakay ko ti grabe ti pan nakatake na. Tabedriden nun, saanan ang makabangon. Kenkas kanyak, adumot la ti timpuar asakit na. Anya? Ala, apay ngay. Ay, nagidan kayo mo na nagsakit. Wan nga rod, mare. Ay, nagrikat gayam ti agsakit. Nang runa kat awan anak may amang tulong kada kami. Hinabuso mi ti bagimi. Tadi mi inan-an na daan dagiti taraon nga impapaw nagme. Saan gayam an nasaya at tikas jay nga inararamid me. Ti amo me, agin enjoy kami iti panagbiag me. Ngam abuswan mi bat gayam man ti bagbakimi. Taawan sustansya dagiti ipapaunag me. Puno nga adot kwarta me. Ngam usaron mi mo't para iti agas me. Nay, agmulmula kamat manan bakit? Nagadula nga rod timulam anatingain. Nayunak pa'y dagito'y lakay. Tadagito'y anatengken prutas timang papapigsa kadata. Ha? May maya malaeng no nateng tisidaan ta. Nang runa ka lakay ken baketan. Jak kaya tag sakit. Uwin Uray awan makukwarta ta. Basta ada natin nga ipaunag ta. Kung saan tang agsasakay mayata. Uwin nga rod lakay. Agkat pasensya kan no kanayon ka nga apaan ide. No awan maisangpet mo a karne. Ay, hehehe. Nasayaat man ta nakapanunot kan bakit? Ay, awan tanay. Kita amda kumari ta anili Agsakit dan nga agasawa. May ibus ka nun ti urnong da para iti agas da. Oray gayam awan makukwartata. Basta saan ta nga agsaksakitan niya. Katuan may de ore kwartam amin na kwarta. No adumot ti sakit mo. Awan serbina. Naragragsak ti agbyag. No awan na sakit arikrik na amiti bagay mbakay. Wen lakay, husto ka. Iso nga ita, maawatan kan. Kan di ka madanagan. Saan kan alapdan at tumulong iti padam a tao. Nga oray awan maisangput mo amasida. Oray tadam dagiti mulak anateng asidaan ta. Uwan kas makita may napigsatalat ta nga oray kastuyan ti tawon ta. Kun saan ta nga agim imawt. Ta naragragsak mo't lang ti agbiag no makatulong kay ti padam a parswa. Tay ko na nga rudain. The more you give, the more you receive. No saan man na pinansyal ti maawat ta sukat ti may tulong ta, ti kinasalun at ta. Dakkelin day ta apagyamanan ta iti Diyos ana marswa, bakay. Ado tinaameris ko. Husto amin dagiti imbagbaga ti asawa kanya. Isama ni pudidin, noan niya ti may dasar iti lamisaan, kontento akon. Ket masapul gayam, asuruan tayo ti makontento iti bendisyon, wenno grasya ang maawat tayo. Ket ita kaasi ti Apo, napigsa kami pay met iti asawak, ket nasalun at kami latta. Alakastan, tugayem mo, Celia.
Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay. Kan mang bendisyon iti tunggal maysa.